Karbiang long TV9 News kena rado ana phasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime jama berta thantang nilimen mirdam thangchupi. Tangte berta thepi berta anton pen arju pansene. Lukhimi juri sarthi rong phar rong maker mirdan tok BP appendix akeso cholong lo. Lason silakan kro trong duar bagri constituency ka parlo Lukhimi juri sarthi rong maker paniram tok bilapen Jimmy Deron Piaso Piakleng mirdan tok BP appendix akeso kilong ningkan krip hopen keso non an ke arta ningkan krichok si anang pleng tanglo. Bon sitami non puanta keso kachilang bomla. Lason si ahema sor tumpen se kachilang dam pachini dunke lapu hello. Bokajan Kamala Mary Civil Hospital, Numulegal Vivekanda Kendra NRL Hospital, lapen non puthot se kachilang dam nang jipu nang kapachini dun lake Guwahati se operation nang jiputa nang pachini dun. Lason sinili tum kerapta cho hanglo, rong along Raja rong pharpu BJP along leader ke claim dun. Lapen ke lamchak sitami nang pilong VDC chairman Sargoy rong pharapan pusi nang rabdun vek popu alamchak pipen chong thuiden. Lasinon ke VDC chairman Sargoy rong pharapan Chiki dordesi ahema tumpen mekribu prupen ningache theklong pen duar bagri MAC sir Richard Tong Bilapen KACCM Dr. Tuliram rong hangaphan nang ravek thapusi tuning report kisong ke phodera hem tu na tumpen perangke thengno kaning jalamle arju ponlona Lukhimi juri pe Mongol Singkro Karbiang Long TV9 News nangli class dun bom lang mani dun bom la class 1 lo di nangli pineng class 9 lo class 9 lo nangli school ki dun de mene nangli kiso arji ki ding ateng ben pula dang de nona nangli chiklo jon kon bag dole school ki dun de nili school ki dun de chiklo joni bag dolo nangli la so an adakan ki nangli la pu bori bora si dun bom lo mani dan tok BP nangli ladak duar baguri along MEC sitami dun nangli MEC phan nangli hin men ko pilar pudang ko nili ki pu bangke MEM sar recharge tok bistami nili phanang kerap ji phansi tuning rilo ko an arji ding lo Arji ding pek lo ke so ke chelang thek the joi ne si chelang non puta chelang thek thek det lo ini ke under playing elo arji ding pek lo la paisa ka dore joi ne si chelang thek thek det lo and then nangli tum Karbiang Long kithe gidi ngatum long stami nangli tum lason kirap chang hima chua pranga ke pona hospital ke che pona bangke thar pinin ne lang he than thelang he engke nona phia bangke hadak pen un e pul a joi ne nang tren phar phet a joi ne si engke nitum ta paisa ke dore joi ne si cho hang lu engke nitum la raja rong phar long alidar ke cho he la long cho hang lu amai engke la ta nang pu lo ani lo nang ke chak nang tu ma thare ne than lo engke hatare ke tu operation dam vek nang ji po lam lo engke da si than lu ama nang tu hatare ka prang ke long pu pusi nang chak bom lo engke hatare arni ta adap aneng ve pen ne pu bom lo pina ka tarik nang le lo ke dam nang pu engke ma thare ne pusi nang chak bom lo ama singke la raja rong phar phan ne tum ke cho akha lo he engke adap ta hat baji hadak 10 baji pale nang ji sipung ke apor ke 10 baji ta par elo ko somsi itum non puta ke athanga khobor long le pusi khobor lem det lo engke raja ta long po pusi nang chak bom lo sita la son ke chipa cho rai nang ni mati engke ni tum dai ning oi lak lo engke hemisi penta adhek tum pulo choi si la anang pa cho rai re ra chipa cho rai re det nang ji le engke ne bangke nang chak kuk lo pot e beng an sita dam bom nang ma dalam chitong te bang ta nang ludun pu pusi tum de hemisi ta chi pu bom nang ke dam jui lo engke ala to walong chitong long ke to walong chitong lok ta nang pipo bon pulong ke ave punang pu kok ke almai ning ke oi sila an ka chipa cho rai nang ni po lam lo nangli tum la swar ni bangke operation long le operation long le det lo engke hadak ta operation long le det join ne sing ke dam long le det lo engke non puta jo engke go hati se ke dam vek nang ji la se non puta engke thanga khobor ta long le det lo ke do puta nang pu pe ave pe nang pu pe ma se ke la an ke chipa cho rai nang ne ma po non la nangli tum si ga chelang tang long kwan chelang lo
long ni lo ke celang tang ke dakta long ni ta un e punang pukok lo konsil ke cari tum pantai he nang rap dun te nang lang dun te pusi ni juning ripo po jar lo dak sar therong phar arong amikar paniram tokbi asupi mirdan tokbi pi so det pula so along nangli poisa ki pidunji alam dula sinali la salam ko na hok puji kalang lo poisa ke pidunji pula hedi neta cicak det lo amasi neta vidisi sar dompen ne cingki lo amasi mane ni phanda thanga khobor avedesi neta piune del laben nangli komentu arni sila so poisa ki pipo bugi charla pini ni thom ni pline dolo ni laso alam ni sar phanta ni parjulo ako hala yem sar long kidodun la nil terang dum handa ni laso alam ni thanpon lo ane nangli tum naso operation ke dam ji long nangli tum kijui rom hoya sonsi nangli tum pini pon nasila so alam the ko ana hok buji nangli tum operation ke dam yarni sinangli tum la so operation khangchek nangli tum kijui ya sonsi mandelo la sila so alam the pothang nali kon lam klar piji lam klar pi mane nilita nili mithanga poisa ke nili avedelo apose nilita sardum hani ni cingki pidun pu pusi nili sardum handa cingki pilo hita sartum no nili phana pipe potene tanak nat konar pensi nita poisa ke pidun po mati ande nangli tum non laso akiso pothang nangli tum ako sida me nangli sida me ako sardum VDC chairman long sida me ba sar yen recharge tok bia long sida me nangli ako tuning ripen nangli latum han kirap pajir pu nangli ni phone call to dapta to da hetan hala onil phanda phone call lo nil bang phone ang receive selo details ji kupisi documents pothai nai mani documents ta gute ni hala onil terang phani pothai lablo Dolamara Northern Forest Range atunten kanghu thengpi kinepon Lakhain Gora Trokdwar Bagrim AC constituency kaparlo Jasimet Dolamara Northern Forest Range angkang diring sapit angkang alaw patuwi ajo baji nyarkeba por ahot kanghu thengpi kinepon lang kanghu thengpi arona tengpen forest atum site ponsi Dolamara Range along one bomb ahot Kilikia do National Highway along LP track kapatong do na job forest saiki lapen gari katewar atum arenga hu sunang no lapen highway along accident na job kang huwa gari abangke kahora police atumsi chipari tengpon lasia hok clardak pen kachini ji aphan nilitum duar bagri press club apirang kipen kahumri dam abirtab lapen Dolamara Range along Deputy Ranger Limorte Ronpen ng kapachini dun alam ke Arjuita. Dolamara Beavinas Tongpi Karbiang TV9 News. Lang lo, tuwi nitum diring nat nitum department namri pen dapat lawan la APF dengan bangkrok jelang sini tu berkeliling nam lo, rai bagi nak kita por lapen dam pen malam sepi diring tinyali long rabar baganan along adu het isi tiga gari kita lagi tahun lo pen tum gari pasang cek lo pasang det pen ni tum inquiry lo hengpi beng prai beng korap khoba hengpi thengong lagi aman ni tum agari bang sis dat lo ba dak grand siwandi pan tum por ilo lawan wan lo One bomahut, hik la national highway nang ilut bet. Ajak sebang corok malam ni tu laswa gari la kangwa gari ma prang ni tu ma gari bang di mana gari bang ma piap yang di mana laswa hut ni tu apiban si lantra ke huma laswa lantra ke bang overtake na kuri mat ni tu malah kacang hua gari aphan apiban arenggang ter laswa je ni si gari bang theng piarang long tong der amake accident lo la penil to omni to bahini ke injured loge nili bang 108 hangsi ha tene Jurhat medical hospital papon den inut ke la APF ba kenam ni lo
nomor berwa lapen bangke dak nitum forest long na kena condan dun jalin langsi non bangke tu ini li apu kini ni thang kam mane la police to ben ja kam ni ben lebih baji ini apa ni tu hadam lo tu hadam sila tu man khabar chukri dam lo la ben khabar kuri ben doktor ben chingwa ju sai ben ke loge doktor dia pun dulu thang the nang boleh kami man loge ni chiban kita lo loge ajo ma tapi lah dari forest ni dah tapi langsung kat putih di langsung berulang kerana kemudian dah macam tu memang kita nak kena kalang tapi langsung tinggi nama tu kita bisa berulang mah non ni di kamu tha teng le dola di lain kita ni komatum si isi kita udam ete ilitum karbi itu lo udam lu pulang te nanti lah direct bill fees lah pendala pengeluaran standar no pada sampai jojo pen cukula kali kalau bersama apa bagi dia pen tapi non kita me tinggi kan untuk tu telah masih tu nanti langsung lah apa laga ho non puta jojo pen klaim bom ke dola ilitum thanda me batumi ta narlu ardang dali tum han khabolon ilitum kidun hona ga gari pa thayar mane ni tuman khabolon pi sita la sona por sina pi je gari ke bar pudok dok sini tuman da khabolon pi nil tum ta chisig na ko di por la chisig aku akasi agari bang par ju di tidak tinggi kan mulai kan tumpang bagi dia nak tu ni tengok tidak sah macam nili tu mahin ke sodak mena tumpan isi abiti klamang po mane resang po bate isi bag ni sodak abidi teman klamang po sini di sport long si long teli tum ke non bangke lunil kedaptanan kini tum tek kolong ke long di bangke klamang di sport long si sport aman long si long teli tum ke non ke res mana mahila ke thang de sini dia lah tu be kiwan be tinggi agak kiwan ke nama kita non mat ke la gora thana andar si la gora thana andar si puli mat tu ya jo masi gora pulis panthan lo gora pulis tum ponen ada kan tinggi long ni tu lah itu long ni tu ada dor ke we bomang se benge dui tin theng bi le baropati ini sulke phosidi TV ông ấy càng hơn TV sẽ đi KKC etiri pipen hawaramai tum chelang petsi di phorong sopia long flyover ki kim ke rang ki messenger phan arna malong resume ke hangpi aruni phai troxier ni KKC etiri pipen hawaramai tum chelang petpen di phorong sopia long flyover ki kim ke rang bo malong ki claim ki dam ki messenger phan KKC e guru polapet guru sardo ancherap chitosi di phuathan team hemaya se inglong ke haiji boka janathan inglong kiria kisar durum athan anparta hemphu mukrang pirasenja tumdo anaphan thokjir ponsi hirjume hang pipollo lapen anparta KKCA mai phu ke hai dhonsing teron pen kani je pona tengki non ki wang jilang pen ke karbiang longara da farman ajada saile klem ponji sita arna marnia long hirjume je hang paprang dat pen aphile klem dam ponang ji pusi ning je pon news take report karbiang long TV9 news lalo pinige litum ladak di furong supi kasai studio malong kopia phansi ni litum ladak karbi kuru sar sigra mai KKC tiri pipen ladak cepaim pu ponang kok ma pulo tang te lake sekartli jasemet pet hempu mukrang pira senja lapen inglong kiri akesar lapen ariso lapen di food athan lapen jibok athan lapen durom lapen tim lapen ini tum lahilo pini ke pona bangke nasila dak kar klipon bumut bokan kadu we bangke mo ini tum mai pu pen ini tum mai pu pen than pon po pen pini ni tum rong phar pirong be si nok be lo la ini tum khai long ke la alang li phantame ni tum hin pen pini mo pi yon pen induk ponji la theman itum pini la sai ke klem ponang ko bangke la ke jasmet per kacherap dun mane kacherap kachetu dun ini tum khai along ri along dak konsil kachari ke thegi ding atu manpeng ge do
CM sar Dr. Tuliram Ronghang akehai karbia khelong rialong kapaching thurjia phan penangan saya moklem lo tame non saya moklem bo malokot along non ada di furong supis tame yo pride award nang wan pilo ajar pe same karbia khelong rilo kaching thurjia bangke la so pride award nang wan pilo setame kupi ko son pen ladak inhan induk pik ladak non las non selambo malong towar ladak athak silapu simena plang pabon hap hap chot ar lu ke ladak induk pik la so jok si kereng hai mukha ke henu et lo chephar le phak lo humni ladak kuti pri pho tangka ladak mana hok de lo si ditum labang ke tang da prang ya dim adak jonon aku rui thunang ko kason mande sini tum beta isi thek long lok pen la ke dak ining duk pigalam lo ining run hu balam lo sini tum ke si hoi pen tame ke si pen chingwai lo ni tum hawar hapat along ri mai fu akong chun bang bidia sar matching bai la jen tum kopi si klem pho pomasi o pukali lo arna marni pen ya seta hirjume chhang na dak ke karbiang long ke kapre kapre ka nim da do pot mo kapre kapre ka nim da ame thang jung jung pen kacherap dun do pote bangta ardom pipo ili tum ta ardom pidun nanglang na arnam sia ja seta pir thege ki kim lo pot arnam si dake long ri long pata hakko pen ta arnam si rai bom lo pot just ta arnam phat chuning rina uning thek klong pen la pera so ka chuning ri ateng pen bala so ning ke thea teng pen pini bumut bokan dak che thek long lo me pik pik bumut bokan tame si ning che thelo je la so plat over sita me tim karbiang long la pen karbiang long autonomous council pen ke cari pon la kapaching thurji polong ni tum besa me arnam hil chume hang pi no jalang ni tum non iprang ke bang bang ke la so company tum sita me dak asima hom ke cheke be naga nara pen kapre kapre ka khai tum sabe dak ke klem rap pera long thangna ta khuni kanti ke phophe der jia phansi ni litum ana mang no hir jume hang pidun lo la pen la non asaya mu ke klema bang ke alang li to hanta ni tum bidi sore pidun po je non ta kereng hum thom nang yadim humni en chot la so pota hai mene la dak adim ta isi ke arleng isi ke dong la pu ke long le kang duk ihina ke long le kang tang la so joini si chaka bang ke kereng acha ka bang ke long le arlo ber lut la so posi chingkoi nang kok le si non ne prang bang i bang ke la haya huni la haya kanti sitame ke phophe de ji aphan hempu mukrang pida sinja penghuri cho bari the bari e than thiliar nam pharu long tani tum ke si oi penani tum hirjume hanglo ni tum ke si tiri pialong bidia sar jit kumarong pi alang li na kapin khada teng pen ake hai don sing teron pong si mai phu la pen dak bidia sar dun mai phu pen chenglok ongdung ke si klem ra pet tunang pin khad lo ni phan kopi ko son si klem nai ma pumasi o la poli lo chingwai sar na isi anam kam le tum cherap dunang pusi anam kam cherap na si Tante pini aberta ke lang sikan ton pondok domi than me kardom.